Bog ekipa, ja sam Teja i ovo je moj novi YouTube video. Za današnji video sam vam pripremila vlog od odlaska ponovca do prvih par dana s Viki i spojit ću sa srednjovjekovnim božićnim sajmom u Koprivnici, pošto se svi događaju tiču Koprivnice i okolice, pa da ne bude dva videa na temu toga, bit će kao sve u jednom vlogu. Danas je 9.12. Malo smo se sredili i doveli u red i prvi put me nakon duže vremena gledate u malo drugčijoj pozadini, malo drugčijem sređenijem modu, zato što upravo sam ustala, pola 8 sati je i krećemo za Virje. By the way, Virje je jedno malo mjesto između Đurđevca i Koprivnice i tamo idemo po psa. Kupit ćemo njemačkog špica, odnosno pomeranca ili pomeranskog špica. Oni imaju kao 3 vrste i još i bo se zovu, imaju 3 vrste i 3-4 vrste i jako su slatki. Mene ne budete vidjeli. Ime Viki sam odabrala iz razloga da smo jednu tešku situaciju pobijedili i prebrodili, a Viki, odnosno Viktorija, Viktor, to znači kao pobjeda, pa mi se jako svidjelo značenje imena i zato će biti Viki. I uvijek sam volila onu seriju Zovik susjedi i onaj ženski lik od one male lude Viki, tako da bit će Viki. Idemo, krećemo za Koprivnicu i Virje, pa vam se javim kasnije. Miki! 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 Huh? I am the
ga, Viki. Trči, Viki. Trči. Gdje je plenki? Viki. Evo plenki. Kaj si? Viki. Uhvati ga, Viki. Uhvati ga. Viki. Bog ekipa, evo mene tek sutra dan da odjavim ovaj vlog. Ja ne znam koliko sam snimala, bit će nešto materijala. Bilo je prelijepo na sajmu u Koprivnici, jer smo se slikali u centru na trgu pored božićnog jela. Kao imamo srednjovjekovni i normalni, ali više srednjovjekovnog normalnog imam jako malo, ali jako lijepi su ukrasi, tako da baš sam se oduševila. Uživala sam ovih par dana na maksimum, s obzirom nakon cijele te situacije pasalo mi je malo uživanja. Tako da to bi bilo to od ovog videa. Viki vas isto dole pozdravlja sa poda. Ako vas se svidio, nabacite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal i zapratite me na sve društvene mreže, a mi se vidimo već skoro u novom videu.